Wewe ni askari? Unashindwa vita? Vinakuwaje? Tuelezee kidogo. Tunakosa njia, tunachoka. Manake tunakosa msaada, ndio walikuwa wanataka tupa muraki, ndio tunakimbia Rwanda. Unapokelewa kivipi hapa Rwanda? Bana nipokea mzuri sana. Unajisikia amani au unaoga? Mimi nasikia amani. Unaomba nini kifanywe baada ya kwako kufika hapa? Kufika hapa. Twitwa RTV Show. Turi gukurikira ibiri kubera mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu mujyi wa Goma wamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Manake mimi tunajiranje tunatashya tunaingiye. Nuko bimeze. Nashatse guseka mburaho mpera. N'abasirikare ba FARDC bishikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda. Aba bageze mu Rwanda bari kubanza gusakwa no gutanga intwaro bitwaje none bakicazwa hasi. Aba basirikare bahunze bambaye impuzankano z'igisirikare cya Congo ndetse yewe na bamwe ubona aba bambaye imyenda isanzwe bikekwa ko ari abarwanyi ba Wazarendo. Ku maso nk'uko bibona biragaragara ko bafite umunaniro kandi ukabije, yewe nta n'ikizere cyo kubaho bafite. Ni nyuma y'imirwano ikaze yabaye mu ijoro ryo ku cyumweru byaje kurangira umutwe wa M23 uvuga ko ubugenzura umujyi wa Goma wose, aba rero babuze uko bigenza barahunga. Kuri ubu imirwano nanone muri uyu mujyi wa Goma ikaba yakajije umurego ndetse amasasu ari kumvikana hafi cyane y'umupaka w'u Rwanda. Icyakora cyo ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja kandi ziri maso. Iyi M23 n'ubu irasaba ibiganiro na leta ya Congo ko niba bidakozwe irakomeza urugamba ihanganyemo n'ingabo za leta kandi irakomeza kuba kubita nta mbabazi. N'abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC batangiye guhungira mu Rwanda nyuma yo kwirukanwa n'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Goma. M23 kuri ubu nakubwira ko igenzura umujyi wose wa Goma kuva mu ijoro ryakeye. Kuri uyu wa mbere rero nibwo abasirikare ba FARDC babonye batabivamo n'ababarirwa muri 20 binjiye mu karere ka Rubavu. Ubundi bishikiriza inzego z'umutekano z'u Rwanda zabanje kubambura intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bari bafite. Abaganiriye n'ibitangazamakuru bavuze ko bahisemo guhungira mu Rwanda kubera ko intambara barwana na M23 ngo bagenda bayitsindwa. Ikindi kandi ngo babuze umusada, babuze ingabo zo kubatera ingabo mu bitugu kugira ngo n'ubundi babe basubiza inyuma M23 birangira ibafatanye umujyi wa Goma, nabo babona ko bagomba gukiza amagara yabo bagahungira mu Rwanda, ne cyane ko M23 yari yabasabye kumanika amaboko ubundi bakagenda bakishikiriza ingabo za MONUSCO. Usibye rero aba basirikare, inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka nazo zikomeje kwakira abanyekongo benshi cyane bakomeje guhungira mu Rwanda ku bwinshi, ariko kandi bari kubanza gusakwa. Kuri ubu rero imirwano iracyajya mbere mu mujyi wa Goma, by'umwihariko hari kumvikana ibisasu biremereye aho inyeshyamba za M23 zigenzura igice kinini cy'uyu mujyi zikomeje guhangana n'ingabo za leta ya Congo Kinshasa. Nazo zimwe zanangiye umutima zakomeje kwihagaraho zivuga ko zigomba kwirukana burundu abarwanyi ba M23 baje kubafatana uyu mujyi. Abarwanyi ba M23 rero bitegerejwe ko baza kubyina insinzi, ariko kandi bakigera muri uyu mujyi wa Goma bakiriwe nka Yesu i Yerusalemu. Aba barwanyi bo mutwe wa M23 kuri uyu wa mbere birumvikana nibwo bakiranywe ubwuzu n'ibyishimo n'abaturage batuye muri uyu mujyi wa Goma ubwo bawinjiragamo. Mu ijoro ryakeye rero nibwo uyu mutwe wemeje ko wabohoye uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma kuwambura ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri uyu wa mbere rero birumvikana mu gitondo kare nibwo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwiragira amashusho akomeye cyane yerekana abaturage benshi biganjemo abana bato baherekeje izi ngabo za M23 ubwo zinjiraga nyine muri uyu mujyi wa Goma zimaze iminsi zirwanira gufata. Bo bavugiraga hejuru bati murakabaho M23. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko M23 igenzura yewe n'ibindi bice bitandukanye byose bikikije umujyi wa Goma birimo n'umusozi muremure wa Goma. Amakuru kandi akavuga ko abenshi mu basirikare ba FARDC bemeye gushyira hasi intwaro nk'uko babisabwe n'uriya mutwe, mu gihe abakomeye ndavuga abategetse bakomeye mu nzego zo hejuru muri uyu mujyi wa Goma, cyane ko ari naho hari kapitali y'intara Kivu y'Amajyaruguru, bivuze ngo ibiro by'intara niho biri, barimo n'uwari vice guverineri wa Goma. Abo ngo bamaze guhungira mu gice cya Bukavu. Guverinoma ya RDC yo ntacyo iratangaza nyuma yo Goma yigaruriwe n'aba barwanyi ba M23
umutwe wigeze gufata uyu mujyi n'ubundi mu myaka ya za 2012. Icyakora cyo amakuru akavuga ko mu masaha ari imbere Tshisekedi agomba guteranya inteko ishinga amategeko akabasaba uburenganzira n'ubundi bwo gutera u Rwanda n'ubundi mu ijambo ari abagezaho, na cyane ko niba ubyibuka neza muri 2023 ubwo yamamarizaga kuyobora RDC muri manda ya kabiri, uyu mugabo yahaye abanyekongo isezerano ry'uko M23 niramuka irashe isasu na rimwe kuri Goma azahita ahuriza hamwe inteko ishinga amategeko agatangaza intambara ku Rwanda ashinja gufasha umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 mu byo wakoze n'ubundi ukimara gufata uyu mujyi wa Goma wahise ufungura gereza ya Munzenze, imfungwa zarimo zose ngo zikaba zafunguwe, zikaba ubu zidegembya, byose bakabishimira uyu mutwe wa M23 ukomeje kubafasha kubohora uyu mujyi nk'uko n'ubundi babyiyemeje. Ikindi nakubwira nuko nyuma yo kumva umuhamagaro wa M23 yewe no kubona nta yandi mahitamo kuko urugamba n'ubundi rwabananiye muri Goma, abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamandika bakishyikiriza MONUSCO n'intwaro zabo yewe n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Uyu mutwe wa M23 mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 27 nibwo wemeje ko wigaruriye byuzuye uyu mujyi wa Goma. Itangazo ryo twaribonye ku bufatanye na MONUSCO muri Goma rero habayeho kumenyekanisha cyangwa se no kwambura intwaro yewe no gushyira hamwe abasirikare ba FARDC n'abazarendo bemeye kuyamandika nk'uko byasabwe na AFC M23 mu rwego rwo koroshya yewe no kugenzura uyu mujyi wa Goma nta nkomyi. Ku rundi ruhande rwo ku mupaka abakozi ba Loni n'imiryango bo bakomeje kwerekeza mu mujyi wa Kigali aho bose bahurira kuri Pele Stadium, nyuma hagashyirwaho hoteli zitandukanye mu mujyi wa Kigali zo kwakiriramo aba bakozi ba ONU. U Rwanda rero nirwo ruri bubafashe kubakira yewe no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye n'amahoteli yewe n'ibindi byitabweho na Loni hamwe na MONUSCO. Ikindi twabonye kuva mu gitondo kare nuko imodoka nini zo mu bwoko bwa Ritiko arizo ziri gutwara aba bantu ba ONU kugira ngo n'ubundi barebe ko babageza mu mujyi wa Kigali amahoro akaba ariho baturiza. Ngibyo nibyo bikomeje kuvugwa ahangaha muri Congo, ariko kandi nabyo turakomeza kubikurikirana uko byakabaye n'impungenge zihari z'uko aba basirikare ba FARDC bari kwambuka bashobora kugirira nabi abaturage bo mu Rwanda cyangwa se bakaza kuba bateza ibibazo. Ibyo ariko biri kure cyane nk'ukwezi kuko ingabo z'u Rwanda na polisi bari kubanza kubasaka ku buryo bwuzuye kugira ngo babemerere kwinjira yewe bakabicaza hasi kugira ngo barebe n'ubundi aho baza kuberekeza. Nyuma yaho buri wese nibyo yibaza, ese baraza kujyanwa mu yihe nkambi, ese bo baraza gucumbikirwa hehe, umutekano wo ucunzwe gute ku mipaka y'u Rwanda. Ngayo nguko twitwa Karabo TV n'ubundi turakomeza kubikurikira byose uko byakabaye hano, twibaza tuti ese Goma M23 iraza kuyimarana igihe kingana gute? Ejo ntituraza kumva ngo yahunze nawe yagiye nyuma kotswa igitutu.